Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Awan ka diti planom ang mga asawa, kwarag. Apay ka day tataba daw. Nagado ang mabalin nyo adamagain. Day tapay. Adda nga min nakitak abalasang. Nagpintas. Adda iji balay da kakaiskaw. Ha? Kaya't mau, takaduan ka nga agaram. Agpaiso ka di ang napintas tataba daw. Ang mga nukong kunayo lang. Wen, nagpintas. Ibagam, no kaya't mau, takaduan ka. Ay, sige man tataba daw. Barang makaasawa kitan. Wen, lakayan kan. Mga asawa kan. Nakitak met da pari badong kan kwarog nga agsarsarita. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Kasta aya. Ay, yawat mo man kiti di kalugong ko. Tama panak iji bangkag. Ta mga no karuruutan dagitay mulak ataro. O sige, nasaya at met naman ka ijay. Nabayag adi kanap-napan ije bangkag mo Isumit. Kat kalpasan na. Intun agawi dak. Salod-sudak to ni Kwarag no anya tinagsaritaan da ni pari ba daw. Alay, ato'y ti kalugong mo. Ato'y mo tanto'y basit abayong. Barang adabo nga ti tarong mo. Mangalakan tumutan tagpakbetak inton aldaw. Uwit adong nga. Nabayagan. Adita nagsida iti pinakpay. Malikta mapanakon. Anya ka diti ibagbagam kin ni Kwarog, badaw. Kasla na alingag ko nga asawa kun kunam. Wain, ibagbagang amapan na arman, di balasang iji ayan da kakaiskaw. Ay na, awan man latidikar aramiden. Apay, masapul ay asugsugam ti may sa atao no kayat na ti agaram. Makaamumot iti diskarte na. Lumakay nga ruday ni Kwarag, iso asugsug-sugak. Ay na, saan pa'y anadanon ti oras para kenkwana? Kanun tupay ngay? Kinay, lumakayan. Indon kwan sa bali manan ti isurum a diskarte kenkwana. Apay kumasabali. Diniskartyan kan tupay ini. Mayat may. Dinakman iramraman iti saritaan ba daw? Iso may tuyang. Mayat ti diskartikin ka iday. Iso asik ka tinasawak. Sumardeng kamay. Ato yan ti karong dungo. Nasaya at tada na alam. Ala, ay, mangan kan tapno makapan ka ije barangay hall. Ay, adang na mabasit na naggatot ti bagbagit. Adan sakit na dalapos ko agagatal aruot Naggatal mo ti bagikan. Ay, agdigos ka nga men. Iso nga aggagatal tabagem, tadi ka nga min agdigdigos. Dahil tamanin agdigos ako na kitanda papanak. Iso nga ron nga agdigos ka, tapno maikat ti marikriknam anagatal. No di ka agdigos, sigurado nga adaywan na ka dagiti kakadwam ije barangay hall. Wadan. Nakmanlaangan. Kasta Ay, siyak tupay, kat an-anusak ti kinabangsit mo. Ang kagwapaw! Na. Kanyan di na pintas! Na. Umayak man! Ay, dumanon kalatan, Kwarog. Mang pasablog ka pa'y lang adapay pagwapo ka napintas nga ibagam. Abay, di yung kayat. Tapno gwapo kan napintas kayo lata. Nay, ayan nga ni Anggail. Napanin ije banyaw, napan nagdigos. Anya, agdigos matlangain. Saan mo't nga agdigdigos ni Uncle Uray nagatal ti bagina. Ay, nasa umon, Kwarog.
No jak pa'y pinilit. Saanin nga agdigos dayjay nga angkel mo? Lambit mo tinanong. Kuwarag. Ada ka ba? Umay kayo dagasan ng kail. Tayin-tayo ni J Barangay Haul. Muna. Nakadigusak mo tin. Ala, kaming tungo. Nagbiitang, ti pa nagdigos mau. Wen nga raw. Waraw, nakita mo balasang asa nga ilid na kakaiskaw. Saan ba'y kagawad? Ngam na sa ukanyak ni Tata Badong adda ka no napintas a balasang ijay. Wen, nakita ko balasang. Dayjay ka di abalasang te pagsarsaritaan nyo ka ni Pari Badaw. Unang kail. Imbaga na kaduan na kanu agaram. In kami kanu haranaan. No kaduan na ka ni Pari Badaw. Mga no agmintis. Imbis ko mga agswerte. No agmintays, no kaduak ni Tata Badong. Hindi kayo langan ti kaduak. Una. Ariglited. Tapno makaasawa ka mo ten kaadakan. Unang kail. Tay sa ganak man, tapno siguradaw. Masapol pa'y lang amin nga adakadwam. May manmat lang ano siksik ka. Ta may bagam ti kayat mo. Kasanungay. May bagam ti kayat mo no adamot dum-dum nga. Mabainak pa imot nga raod. Kasladyak makadang. No agmay-may saka mapan iti balay ti armag. Nakasagana kaan, Kuwarag. Mapantan, iti balay da kakaiskaw. Ita ka dahin, Tata Badong. Kitwin isungaron nga imot ko na ito'y gitaran. Harana, Ay, intang aruda na. Wayne, kabayatan na magmagnata, agpraktis ka. Tapno huston taw, no data ijayain. Agkanta nga taadagaws, unaw. Ay kitwin agkanta ka. Tapno may ayokin ka, di balasa. Kain kabayatan man nga agturong ta ijay. Itangad mo da ito'y arak. Tapno tumurid ka. Sa aktumit uminaw. Ibusin ta na ito, huston taw, no makadanon ta. Ay, dayta jay kunada nga agwa di pataranta. Kitwin pasarantahin na ka, no makainom ka. Nakadanon tan Tata Badong. Hanggang kasla mabainak. Madamdam malaeng, sumama yan, di ininumaw. Iso nga, ibusin ta pa Sige. Sige, kureng-renge mo ta gitara. Saan ka nga kapoy-kapoy? Awatam nga rudan da ito'y butay. Shot ko, mate. Nagnervyos sa klata. Nagkanta ka. Malagkanta ka na. Sige. O naranyag abolan, o ading ibagam tuman, Mayan. katatatang kinanang mau, no kaya't dak amanugang, no arak mamartekan, no basing inumak, no obra masadutak, ngem no lamot alis toan. Ay, una yan. Tay ipadlaw na lang unay Marta. Ay, pakawan ti agsabay ti Marta. Uray awan. Adeng! Umay kami man pumasyar. Ay na, pasensya kayon tata. Agsubli kayon to, inton saan kayo anabartag. Kumatangak man kagawad. Anya tigatanga ang balasang ko. Sikan sama di sa nga ilid na kakaiskaw. Wan kagawad. Ulitag ko niya ang kaliskaw. Ada magayam na pinta sa kaanakan ni kakaiskaw. Saan ba't kagawad? Ay, saan man, balasang ko, napintas ka. Agpaiso ti imbagan ni Kabadong, kas kamutan ka ni Kwarog.
Kwarog ko na yo, kagawad. Wen, balasang ko. Iso ti chiptanod dito'y kabildatan. Chiptanod gayam. Apay ngay anabartek idi may nagharana. Saan mo't amamartek ni kwarog kat? Nasingpot day jay. Nabarte kagawad. Sapay nagalas di kantana. No arak mamartek kano. No basi manginom. No obra masadot. Ngem no kanulamot. Iso ti pagalistuan na. Anya? Unay ka ni kwarog kat. Apay kwarog. Anyat naknakan mo. Tapi ang nagbartag kay di na pangkakano nagharana. Anya kwaraw, agpaisaw. Ay, kuwanggal. Imbaga nga ni Tata Badong nga uminom kami. Tapno agwad di pataranta ka now. Sumaranta kami ka now. Mamat pati kan tumot kan ni pariba daw. Kat no palso dagiti diskarte da dya tao. Anya nga, di insagbak nakakangaraw. Ada ay balasang amayat iti mamartek. Ewan na, saan kan ama kaasawa no kasta? Ay, kasano nga rodan nga angkal. Anya ti aramidag tapno mapasungbat ko di balasang. Magpanunot ka iti diskarte. Tapno mapagwan mo, di balasang. Ay, sige man nga rodan angkal. Tapno makaasawa akaon. Ano ikam iti sagot. Sabong, chocolate, tapno maayaw. Ay, wala niya. Ay, mayat sa dayta ah. Uwin. Masapol nga agawaam. Tanay. Ado kayon sa nga agrayo iti dadya balasang. At damot rosas nga awit mo, kwarog. Nagpipintas pa'y. At da pang isagutam ka na kita. Unantay, isagot ko man kini ading balasang nga napintas. Nay, nakalagip ka nga agarem manen ah. Ay, sa bagay, lumakay kamot at alagan. Awan tilin na kayan dongo. At danto pa'y makiasawa as senior citizen. Ay, manmano ti kasta inteng. Anya pala ang ti almanen da amaki asawa, wano mga asawa, no senyor na mutan, nang runa iti babae, ta saan mutan nga gana. Saan mo nga amuti ka panunutan ti sabali dongo. Tida duma, kayat da amaadaan iti katakunay na iti biyag. Karkaron ano awan ka balay da. Sa bagay mutkit di ah. Saan nga agpapada ti panunot ti tao? Nakasagana kan kaanakan, tayo intay di balay da kakaiskaw. Unang kail, naguray ka pa'y gayam, tagsagay sayak mampay. Apay, masapul pala ang akadwam ni Uncle mo. May mayat no si kalaeng. Tapno makita ti kinatured mo akas lalaki. Mabahinak kami nantay. Karkaro no kasango kon ti balasang. Diya kon makasaw. Ni nga ron Uncle mo ti agsao para ken ka. Anya nga ti bagana. Ibagana ka day nga ay ayaten na ka ni Kwarog. Wano, napintas ka kano kuna ni Kwarog. Kasta? Ha? Ay, kasanuwag pa iso ang kail. Uwin kagpaisaw. Saan mat asyak ta agarap? Si kamot. Intan ang kail, makamuditan. Na. Basta kaduan na. Intun at datan to ni Jai. Itad kun to'y sabong kon chocolate. Ading anapintas. Sagutan ka iti rosas ken chocolates. Agyaman nakmanong. O ala, agtugaw kayo. Tainak pa'y mangisagana iti pagsasangwan tayo. Ay, sana na day. Nalpas kami na nagmerienda, sakbay ng imay kami. Kwarog. Ah? Apay ngayon bagam analpas kat saan pa'y met. Imbis nga da pagsangwan ta. Saan ko nang kidan? May uncle mate. Saan mo't nga agmerienda ti imayan ta? Ni, apa yun? Anya ti mapaspasama. Awan. Damagam no anya kanuti kantaan may tagkakansyon tayo man kit di. Alaman nga ron. Kaya't kumati makangag iti kanta. Nang runa no nalaing ti kumanta. Ay, sige. Agkanta kami nga rutayin. Tirang kail. Sige.
Di balasang ayat kiya laylay dek ay iilat. Si putam ay kapsat adikan man kimkimit na ilaem yat na ay mansala. Adaklay dang san mulagat mau kaman ka din na betang ay tanbasul kau no laylay din yaw nan simple ay posing kau ay taet kay man napintas di balasang say pan iibawan di babaros pati na asawaan karkaro numankan kan Ay na, naglaing kayo matgayam nga agulitag nga agkanta. mainggan yo din in ay mangbuybuya wanya adeng magustom ka day Un manong, magustuak, naglaing kayo matgayam nga agkanta. Anya nga'y kwarog, naibagamot lang ti ayat mo iti balasag. saan pa yan tay ngam dandanain tamagustuhan na ti kansyon mi kini angkail sapay may ti isem na numapan kami kini angkail Ala, lalaingam nga rod, tapno si katisong batan na. Ado kanukat ti agrayo kan kuana. Namapantan to pa ikat mangisagana iti merienda. Di mo ibagbaga analpasan nga oray saan mo't. Ay, inteng, di ka lang mabain. Apay, agmerienda ti kagaram ijay. Nagpamerienda nga ron. Amangan nga no naimas pa ti merienda. Oh. Ay na, inteng. Makapong tutakon. Saan nga ron din? Maray, kumusta nga dyan na pananda kapitan kan kwarawg? Adda nga tama lang namnamat ha. Jak mo, marikwanang. Ang nagustuhan ka no, mat balasang ti panagkanta ni Kwarog. Oh, ang mga no dyan la kanta na ti kayat na. Ha? Jak mo Basta kastamot ti imbaga ni Kwarog. Hello, Kukumaray! Adan sakit mayat apagsarsaritaan niya. Awam mat, marituyang. Damdamagak laeng no damala namnaman ni Kwarog iti balasa ngararman na. Ay di ka di sa nga ilid adita dayat idakdakamatin niya. Wan. Ay kat masapul nga agawaan na taaduda nga agar-arum. No asino ti alistaw, isaw ti makagunaw. Apay ngay! Apay akasay! Nagmalasang! Nagmalas na talaga! Apay, agad di mapaspasan ako na. Malas na talaga ang kailay! Ay, anya ti malas, Kwarog. Kas kalaubeng anapukawan iti ay ayam. Nakarkaro ba nga may ayaman day? Kat ibagam ano anya dayjay? Kalaubin. Di balasang! Intaray ti karuba da! Ha? Intaray di tangtangdanan da nga agaradaw! Na, ay saus. Awan nga rudan Kwarog. Ay, anya ngay nga rod no naparpartak mo't jay para aradaw. Isaw tinakagunod ijay balasag. Sana balay, mangkita ka iti sa balay. Ay, una yan, Kwarog. Naunaan ka manan. Intun maminsan, iparpartak mo ngamin. Barang magunod mo matan, ti panagwan ti balasang akayat mo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabali po'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Entring. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.